Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2018 Miladiah di Dayah Thalibul Huda Bayu Lamcot segera dimulai. Hadirin, sebelumnya kami informasikan yang bahwa acara ini disiarkan secara langsung oleh radioku 93,6 FM Al-Bahjah Aceh. Baiklah, acara pertama, lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Tunku Fauzan Umari Hasbi. Kepada Tunku dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع
وكفى بالله شهيدا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantunkan oleh Tunku Syifran Muhammad beserta kawan-kawan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, kami persilakan untuk berdiri sejenak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام. Hadirat dipersilakan untuk duduk kembali. شوقا لتلك اليوم محمد أحمد طه